mwe mutegereje ko mbabwira uburyo ki Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasubitse ku munota wa nyuma inama yagombaga guhuza Perezida Kisekedi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ejo ndi gusoma inkuru igaragaza uburyo ki ngo biteganyijwe ko iyi nama ngo izaba ryari kuri 21 ariko naje guhita mbona ibindi bivuguruza iti Amerika yasubitse ku munota wa nyuma birumvikana aho byo biteganyijwe. Rero abantu bamwe batekerezaga ko hashingiwe kuko igihe Kisekedi yaherukaga mu Misiri Kairo mu Misiri igihe yararimo araganira n'abanyekongo n'ubundi baba mu Misiri yaciye amarenga agaragaza ko hari inama ihari igomba kumuhuza na Perezida Paul Kagame. Ibyo byari byabaye nyuma yuko intumwa z'ibihugu byombi hari hasinywa amasezerano ku bijyanye n'ubukungu ndetse n'ubucuruzi. Ibyo rero byarabaye bica n'amarenga ko bishobora kukuganisha ku gusinya amasezerano noneho abakuru b'ibihugu bakihurira. Biranatangazwa cyane gusa Patrick Muyaya washyiramo akantu ko kuvuga ko batazahura, ariko nta kindi cyari cyatangajwe kuko ambasaderi Jean Patrick Nduhungirehe yari yatangaje ko nawe iyo nama ihari koko, ariko byaje kongera kugaragara ku munsi w'ejo ku butumwa Jean Patrick Nduhungirehe ambasaderi w'u Rwanda n'ubundi w'ububanyi n'amahanga yatangaje ko abinyujije ku rubuga rwa X ko iyi nama itakibaye bitewe nuko yahagaritswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko byatunguye abantu kuko abantu batekerezaga ko wenda nihagarara iraba biturutse ku bakuru b'ibihugu, ariko kuko urumva ni inama igomba kuzitabirwa na Donald Trump kuko inama zabanje zagiye zihuza intumwa z'ibihugu byombi. Nka Amerika yo yoherezaga umujyanama Perezida Musat Bruce mu by'Afrika ndetse n'u Rwanda rukajya rwohereza intumwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kuri inshuro bari guhura abaperezida bakuru b'ibihugu. Yego, abakuru b'ibihugu rero bombi bagombaga n'ubundi guhurira i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 13 n'uyu munsi. Rero Ugushyingo nibwo inama yagombaga gusiga Kigali na Kinshasa bisinyanye amasezerano yerekeye guhuza ubukungu bw'akarere. Ni nyuma y'ibiganiro byari bimaze ibyumweru byinshi bihuriza hamwe intumwa zombi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabiza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'intumwa z'u Rwanda. Rero Minisitiri w'Abanyamahanga ndetse n'ubutwererane bw'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yatangaje ko aba Perezida Kagame ndetse na Kisekedi bombi bari bemeye kwitabira inama kuri tariki ya 13 nyine ariko ni kwa kane, gusa birangira n'ubundi isubitswe ku munota wa nyuma. Asubiza mugenzi we Patrick Muyaya wa EDC n'undi ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho wari watangaje ko Kisekedi adashobora kujya Washington ngo keretse ingabo z'u Rwanda zivuye ku butaka bwa Kongo. Nduhungirehe rero yanditse ku rubuga rwa X agira ati ndagira ngo nibutse Perezida Kisekedi kimwe na Perezida Kagame bari baremeje ko bazitabira inama yagombaga kubera Washington ku itariki ya 13 Ugushyingo 2025 imbere yuko n'ubundi isubikwa ku munota wa nyuma ndetse n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yongeyeho ko u Rwanda na EDC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gushakisha n'ubundi indi tariki iriya nama yazaberaho. Gusa Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabwiye Muyaya ko igihe kigeze ngo areke gukomeza kubeshya abanyekongo kuko rero bakeneye kumenya ukuri kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro akomeje. Amakuru rero kuri ubu ngubu avuga ko abaperezida bombi Perezida Kagame ndetse na Kisekedi bashobora guhura Washington tariki 21 Ugushyingo aho bazakirwa na mugenzi wabo Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi yisubitswe nta yindi gahunda yasizweho, ariko gwenda guhura kw'abakuru b'ibihugu byombi sintekereza. Ahubwo ikintu nibaza, ese
aba bagabo batatu bazaba bicaranye ku meza amwe ni Donald Trump twabonye ko ntago akunda ibintu byo guca ku ruhande wakubita bangura iyo yahuye n'undi mugabo w'igikomerezwa ukomeye cyane Paul Kagame nawe uvugisha ukuri kwe guhari. Ese Kisekedi azongera azane ya magambo ye avuge amagambo asanzwe imbere ya Trump wenda amasezerano asinywe cyangwa se bazahura ubundi basome inzandiko cyangwa se basome ubutumwa butandukanye birangire nta kintu bitanze cyangwa se nibasinya batahe gutyo gusa bitashyizwe mu bikorwa. Ikintu nishingirira n'ubundi ntabwo gutekereza ibintu byinshi. Kisekedi ndamuyobewe none se ari uburyo ntabwo najya mu bintu byinshi rwose. Amerika hari ikiganiro ntekereza uburyo Kisekedi yimereye mu nama zose yagiyemo sinzi wenda uko Trump yabifata imbere ye ko ibintu byose byabaye ubusa, ariko nabyo nareta mbitekereza uteko se ntabwo natinye byibuze Trump so kumutinya nk'undi, ariko wenda ni umuntu uvuga ibintu bikaba byahindura ibintu binini. Ufata icyemezo bye biroroshye ku buryo yahita gufatira icyemezo mu buryo bugaragara ko duherukana dushaka uburyo Kisekedi ndetse na Amerika n'u Rwanda cyane cyane ibintu bagiye gusinya bitekerezwa ko bizagira ingaruka nziza cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ziheso none se niba hazabaho ubufatanye ku bijyanye n'amabuye y'agaciro azatunganyirizwa mu Rwanda akajyanwa muri Amerika, nibyo bizaba imbogamizi. Iyo ni inyungu kuri Amerika. Kandi iyo ni ukuvuga ngo mu gihe Donald Trump yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ndemeye nzafata amasaha yanjye nicarane n'aba banyafurika tuganire, nuko azi inyungu irimo. Ntabwo igihugu cya Amerika twari twakibona na rimwe kijya mu bintu bitagifitiye inyungu. Hakibazwa ngo umunsi ko uyu munsi uzagera aba bagabo ko ari batatu bakicarana, ndabibona mu maso yanjye ko ntabwo ikinini bazashyira imbere kurandura AFCM 23 cyangwa se FARDC. Ibyo ntibazabivugaho, bazavuga ku bintu bifite aho bihuriye n'amafaranga. Njye niko mbibona, kandi ni nacyo gihari kuko Kigali, Kinshasa, Washington ntago habera ibiganiro byo guhuza AFCM 23 na leta ya Kongo cyangwa se byo kurandura FDLR. Habera ibiganiro bifite aho bihuriye n'ubukungu gusa. Ibyo biganiro bizaba bisinywe ubundi Amerika itegereze nk'aba abandi bose bari basanzwe bategereza nta nyungu bifitemo. Birashoboka ko byagendwamo bigura intege ariko bikarangira bikozwe bigura intege. Donald Trump ari kubibona ko hari amabuye akeneye gukura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akatangira kuzamura imiturirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akagura Leta Zunze Ubumwe za Amerika mukabidindiza ibyo bintu. Ntabwo ndi kubona Kisekedi aje gukora impinduramatwara, aje guhindura amatwara ngo abyemere. Simbibona, sinshaka no gukomeza kubivugaho cyane ku buryo Kisekedi n'ubundi ibyo yakoze Doha, ibyo yakoze hehe erega arya ni he nabonye nkibuka neza Katari muri za Katari itandukanye na Amerika yakoze muri za Katari. Gusa naratunguwe kuko na Katari nacyo mu Bubiligi. Oya mu Bubiligi reka ntukavuga ibyo mu Bubiligi. Ntabwo yari amasezerano, ariko nanone ni ibintu yavuze. Nahanga ashobora kuzavuga ibindi abibwira Kagame ndetse akanabibwira na Donald Trump. Inama zose Kisekedi yagiyemo ntago zigeze zibicaza buko ari batatu. Bageze kwicara, ariko nuko ngo aricyo gihe cyabaye nk'ibitangaza mu gihe Kisekedi yavuga ko bazahurira mu ijuru. Ni kuvuga ngo ibyo byarabaye, baricarana hatekerezwa kuri ibi biganiro ndetse n'inzira y'amahoro yigwaho. Ariko bitandukanye n'ubu aho Donald Trump bamaze gushaka inzira ndetse hari hataranasinywa kuhigwe kuri ubu buryo bw'ibiganiro kubijyanye n'ubukungu biratwariho tureba mu minsi yashize. Rero kuba Trump yongeye kuvuga ngo reka nshaka umwanya twongere twicane n'aba bagabo, nuko hari icyo atekereza. Kandi amasezerano yamaze gusinywa na biriya bihugu by'amahanga baba bafite ibindi bintu batekereza ku nyungu bo bamaze kwiga neza
ntekereza ko ari nacyo cyatumye badindiza babanze bige ku nyungu neza Amerika ibifitemo, nibamara kubona icyo bizafasha bashyire mu bikorwa amasezerano. Yego, Cyril Ramaphosa perezida wa Afurika y'Epfo yabwiye Donald Trump n'ubundi ntabwo twagiye kure ko politiki yo kwigumura ntaho yamugeza. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yavuze ko politiki yo kwigumura ntacyo yageraho ubwo yasubizaga icyemezo cya perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo rero cyo kutitabira inama y'abakuru b'ibihugu bya G20 izabera i Johannesburg muri uku kwezi. Trump yatangaje ko nta muyobozi n'umwe wa Amerika uzitabira iyo nama, asaba ko tariki ya 20 izaba tariki ya 22 na 23 Ugushyingo 2025 ashingiye ku birego bivugwa ako abazungu bari gutotezwa muri Afurika y'Epfo. Mbere yari yavuze ko rero azahagararirwa na vice perezida J.D. Vance. Rero perezida wa Amerika yavuze ko abazungu bo muri Afurika y'Epfo bari gukorerwa jenoside kandi ko rero bamburwa n'imitungo yabo irimo imirima mu buryo rero bunyuranyije n'amategeko, kuko rero badahabwa ingurane. Uyu mukuru w'igihugu aherutse gutangaza ko ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'isoni kuba Afurika y'Epfo biteye isoni, avuga ko Afurika y'Epfo igiye kwakira iyi nama kandi ko iki gihugu rero kitakabaye akiba mu ihuriro rya G20, kuko guverinoma ya Afurika y'Epfo yasubije ko ibyo birego by'ubwicanyi bukorerwa abazungu ari ibinyoma bidafite ishingiro na rito, kuko isobanura ko nta muhinzi w'umuzungu wambuwe ubutaka bwe adahawe ingurane. Ubwo rero perezida yari hanze y'ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo yavuze ko Amerika yari izahombera mu kubura muri iyi nama kandi ko kwigumura kwayo bidashobora kuba byayibuza kuba ndetse no gutanga umusaruro mwiza. Rero perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagaragaje ko ibi bibabaje cyane ku gihugu gikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri kwihunza uruhare rero rukomeye cyakabaye kigira gukemura ibibazo bibangamiye isi, kuko Afurika y'Epfo kugira ubu ngubu iyoboye G20 muri uyu mwaka. N'ubwa mbere rero iyi nama yari y'iri huriro ry'ibihugu bikize ku isi izaba ibereye ku mugabane wa Afurika, aho perezida Trump si we wenyine uzasiba iyo nama, kuko n'inshuti ye perezida wa Argentine Javier Milei rero nawe yavuze ko atazayitabira, ahubwo ko azohereza minisitiri w'ububanyi n'amahanga witwa Pablo Cuimo. N'abagabo bari guhangana cyane muri no minsi, hashingiwe cyane kuba perezida wa Afurika y'Epfo yaragaragaje kutishimira ibikorwa bimwe by'abazungu baba muri Afurika y'Epfo, hakazamo no kudahuza cyane. Murabizi inkuru twagarutseho yuko ngo hari impunzi nyinshi ziri kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziturutse muri Afurika y'Epfo kandi zikavuga ko ziri guhohoterwa cyane. Ibi byose rero Donald Trump we agenda bifata nka jenoside ngiri gukorerwa abazungu bari muri Afurika y'Epfo, ariko nanone Ramaphosa we yagiye agenda agaragaza ko ibyo ari ibihuha, nta kubangamirwa guhari, ariko kudahuza kw'aba bayobozi bombi hakiyongeraho ko bitangiye kujya no mu yindi miryango bahuriyemo bigatuma habamo umwuka mubi. Ibi byose biganisha ku kuba byatuma iyi miryango, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba inafitemo ukuboko kunini cyane, bikaba byatuma iyi miryango irushaho gucika intege cyangwa se bikabangamira uruhare rwa Afurika y'Epfo n'ubundi, ku buryo ariyo yafatwa nabi. Nabonye imiryango nk'iyi mpuzamahanga iyo babonye hari umuntu utari guhuza na Amerika babangamira uwo muntu kurusha uko babangamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi icyo bagenderaho cyane, niba ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo ibimwe mu bashyiramo imigabane myinshi cyane, ariko
biraza kugira ingaruka cyane kuri Afurika y'Epfo kurusha uko byagaruka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birumvikana cyane. Turagira ngo tubabwire ko muri Licader hari abafatanyabikorwa beza cyane mu bikorwa byawe. Ushobora kuba ufite ibikorwa byawe ariko bikaba ari ibirori. Ibyo birori rero bikenewemo umufatanyabikorwa ari we Licader. Birumvikana cyane bakugezaho ibinyobwa, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye. Nibyo rero babiri muri Licader. Ibyo rero kubikugezaho aho byabereye iwawe mu rugo. Iwe mu rugo ahabereye ubukwe cyangwa se isabukuru y'amavuko mu muryango wawe cyangwa se inshuti yawe, bakorera i Nyanza ya Kicukiro. Ushaka kugira ngo bavunyishe wabahamagara kuri 0780 56 39 81 0791 ugakomeza rero ukamenya byinshi ibiba biri muri Licader mu bufatanye mwiza kandi wizewe muri Doma News Live. Naho rero ndagira ngo kwibutse ko dufite promotion nziza cyane. Iyo promotion rero nta handi wayisanga uretse ahangaha. Mu gihe cy'amezi 3 turukwamamariza kandi ibikorwa byawe bikagenda neza bikaraninga. Rero gira utwandikire kuri nimero 0781 ubashe kuba wamenya ibigezweho mu makuru ndetse kandi n'ibikorwa bya biri kuraninga biri kwa advertised hirya no hino ku isi bimenyekana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi babikeneye. Rero ushobora kuba ufite ibikorwa bya bito cyangwa se ibinini, nta kabuza ibyo birazamuka ko bira Doma News Live. Reka tugane ku musozi Richard Jax. Reka ngushimire Emmanuel. Ndagushimiye cyane, wakoze cyane kubana nanjye rwose. Ni iby'agaciro kandi Imana ikomeze iguhe umugisha, ikongerere byinshi bitandukanye mu makuru abagezweho tuba tumaze kubataturira. Hari n'ababa badukurikiye bari hirya no hino, nabo reka tubashimire kandi bakomeze kunogerwa na gahunda zose tuba twabateguriye. Iyi ni Doma News Live, naho njye nitwa Emmanuel. Iradukunda.